مشارق الأرض المغرب المغرب الجد عبد وزوجة الوالد أحمد خليل عبد الله إخوان أنباتنا وأنباتكم وأنبات الحاضرين وأنبات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Wa yuqalu lan den ucapaken apa sing den ucapno yukta bakal den tekaaken sapa bi alimin kelawan siji wong alim. Yaumal qiyamati besok ing dalam dina kiamat minal ulama'i saking pira-pira golongane para ulama min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saking ummati Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayuqafu mongko den kandhekaken Pak Ambu. Fayuqafu mongko den kandhekaken sapa si napa niku alim baina yadayillahi ta'ala ing dalem ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala ya Jibril malaikat Jibril khudh ngalapo sira biadihi kelawan tangani si alim wadhab lan budalo sapa sira malaikat Jibril bihi kelawan gawa alim budal ila nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fayati mongko teko sapa malaikat Jibril alaihi salam bihi kelawan gawa alim teko ila nabi sallallahu alaihi wasallam maring Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi iku ala syati'il haudi ing atasi pinggire telaga Kautsar. Ala syati'il haudi iku tetep ing atasi pinggire telaga Kautsar. Yuski hale paring nginum sapa Kanjeng Nabi anasa ing manungsa bil aniyati kelawan nganggo wadah. Yuski maringi ngombe maringi nginum sapa Kanjeng Nabi annasa ing manungsa bil aniyati kelawan wadah. Fayaku mongko jumeneng mancing Kanjeng Nabi. Fayaku mongko jumeneng mongko ngadeg sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuski hale paring nginum sapa Kanjeng Nabi al ulama bikaffihi paring nginum bikaffihi kelawan epe-epeke Kanjeng Nabi bideh. Cara ngaladini ndeka umat tah bideh. Beda keistimewaan kangge orang mereka ke ulama. La illallah. Fayaqulu mongko ngucap para manungsa ya Rasulullah du Rasulullah paringi nginum panjenengan anasa ing manungsa
tuski maringi minum panjenengan anak saing menungso nyati kawan wadah damel wadah tuski minum panjenengan ulama ing para ulama bikafika kelawan nganggu epek-epek panjenengan. Fayaqulu mongkon jawab sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naam, iyo." Bukan tanpa alasan, li annan nasa krana sak temeni para manungsa iku kanu padha ana sapa si Anas ana iku yastaghiluna padha napa niku yastaghiluna padha sibuk ketungkul padha sibuk sapa si Anas sibuk fid dunya ing dalem dunya sibuk bitijaratihim kelawan dagangane Anas. Li annan nasa krana manungsa iku kanu padha ana sapa Anas ana iku yastaghiluna padha sibuk sapa si Anas fid dunya ing dalem dunya sibuk bitijaratihim den sibukaken kelawan apa dagangane Anas. Wa kana lan ana sapa al ulama para ulama iku yastaghiluna padha sibuk sapa si al ulama sibuk bil ilmi kelawan ilmu. Ada buaki dikatakan yu'ta bi'alimin yaumal qiyamah minal ulama min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nang hari kiamat pagi bakal dateng situng orang alim dari gorongna para ulama dari umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bada ulama ubani Israel bani umat Kanjeng Nabi. Baca ulama ubani Israel. Jadi orang Bani Israel itu bada ulamaan kia, bada orang alim kia, bada orang sehebat kia, bada ulama Bani Israel. Keng ketopuan bi orang-orang saya tak gena ni kesampai semakin tadi Bani Israel ni kan. Taib. Nah orang alim ni ke pada datang tinang Gusti Allah. Khusus orang alim neka masuk surga ambu stop ambu tinan Gusti Allah fayuqafu baina yadaillah selain masuk kapi sali surga langsung masuk surga kapi kecuali alim minal ulama situng dari golongan ulama yakni orang alim gula stop tinan Gusti Allah ambu kada kif ambu kada cek mandaman malaikat Jibril panggil khudh biyadih ya Jibril keba orang riah ulama rekeba tonton wadhhab bihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam kalak tanangah wadhhab bihi ila nabihi jalan entar kalah entar ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Kanjeng Nabi bereneng syati'il haud, bereneng sekitar atau kir-pengkir al-haud, yakni talagah al-kautsar. Serana orang ngenom sengenoman syarbatan hani'atan la nadhma'u ba'daha abada. Orang sengenom seteguan dari telaga Kanjeng Nabi, maka orang sengenom tekak seteguan gelak syarbatan hani'atan maka tak bakal arjeng selama-lamanya. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat nikah menolak daripada tuduhan orang-orang kafir Kanjeng Nabi yang kep abtar. Kanjeng Nabi ini ke yang kep tandik toronan mulai bilan beda monan sing nyacat sinikin. Karena Said Abdullah, Said Qasim, berarti abtar. Kanjeng Nabi berarti tandik toronan. Jawab tinang Gusti Allah, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal ba'an si abtar kebala inna syani'aka huwal abtar. Justru kalian semua yang abtar. Karena setiap toronan apa pokok terputus kecuali toronan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah,
Taib. Aneh, Kanjeng Nabi apa ngenom setiap umat saya selamat beri ngenom kapi. Telaga nih kah? Yang mbak langsung bi Kanjeng Nabi, ngalaki dari telaga. Al Kautsar, keng beda aing selebih muljah dari aing telaga Kautsar nih kah? Padahal aing dari swarga nih kah? Benih air mineral, benih air terjun, benih air mancur. Tapi kenapa aing sekeluar dari kerigin Kanjeng Nabi aneka lebih muljah dari aing telaga Kautsar sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu ma napa debuakin yang situng dabu aing saya keluar dari telaga Gusti Kanjeng dari jari jemari Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khairu ma'in ma'un qad naba' min baini asabi'in nabiyil muttaba'. Wa khairu ma'in sebaik-baik daripada air ma'un qad naba' adalah air yang keluar baina asabi'in nabiyil muttaba' yang keluar di antara jari jemari baginda Nabi. Jadi sahabat sebelum ngenom telaga Kautsar ampun lebih kada ngenom selebih mulja dari aing telaga Kautsar. Aing napa? Aing setoman keluar nyap-cap dari gerikin Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Situng peperangan kekurangan aing. Mun tada aing ni kan tada kehidupan, Pak. Masih beda kakanan apa mun ada aing tak bisa. Mun ki beda aing berarti ki bisa odi. Maka sahabat kekurangan aing saat nikah. Kanjeng Nabi memerintahkan untuk mengambil air secowok apa? Beda tembah pas asta socen Kanjeng Nabi masuk dekat tembah heula. Pas keluar aing terus sampai sahabat kenyang kapi mari kapi ngenom aing kita luang barokana ecapura kita nang Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam maka debuaki wa khairu ma'in ma'un qad naba' min baini asabi'in nabiyil muttaba' sebaik-baik air adalah air yang keluar dari jari jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mekala status derajat makalah aing telaga Kautsar sebagai swarga karena swarga ni lebih mulja karena swarga tentunya tak bisa makalah kemulja Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Rugi noreng ku celaka na orang tak bisa ningali kewajiban Kanjeng Nabi, tak bisa ngenom telaga Kanjeng Nabi, tak bisa asanting ben Kanjeng Nabi setelah ke ngalaki dari telaga Kanjeng Nabi saenoman we berarti orang selamat je. Selamat nih berarti orang nih. Celaka orang mun tak bisa nginom telaga saenoman dari telaga Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang pareng nginom kapi bede gelas aniyah bede bede kecuali Kanjeng Nabi pareng nginom ka ulama nih ka tak ngakui beda ngalaki langsung bi EPN bi telepak tanang socen Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung ecawaki langsung enomaki neka keistimewaan para ulama tetimun orang biasa tuskin nasa bil aniyah nginomen orang-orang biasa ki masuk surga pada selamat nih kah king tak pada watuskil ulama bikaffaik tetap nginom kelaban maringin nginom deka ulama tak ngangkui beda langsung aing ni kebersentuhan kelaban kolen Gusti Kanjeng Nabi fayaqulun nas maka orang-orang saat nikah heran melihat pemandangan sengak nikah mata pada Kanjeng Nabi cara hormat mak bisa ada orang biasa Kanjeng Nabi abri nginom kelaban beda tapi deka ulama kelaban epe telepakan tanang Kanjeng Nabi telepakan tanang Kanjeng Nabi ini kan lebih alos tenimbang kain sutra benih kolen telepak tanang Sayyidina Anas ibn Malik ada ma masastu dibajan wala hariran alyana massan min kaffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku tidak pernah menyentuh kain yang halus baik kain sutra ataupun kain dibaj yang melebihi halus daripada telapak tangan Kanjeng Nabi. Mungkin telapak tangan mun kolen kemungkinan ki bisa
Ini apa ya, sabunin, lulur, macam-macam. Tapi mau kirimun PEP mau telepak kena tanang dia tak bisa. Baru lah kok nyitak betah. King cek kene ate, masa sini kan mau nyari rezeki halal, molje nih kan. Bedoreng alako sampai kapalan tanang. Tekuk bi tanang kanjeng Nabi, tekuk tanang orang si alako. Alako betul Nabi tak salah sampai kapalan tanang. Hadhil yadu la yamassuhan naru abada. Tanang si akadari ya, saya tak bakal terseding apa yang neraka aku. Allahu Akbar. Tinggal masih kapalan. Kapalan tak apa tanang gula kasar apa. Nyaman mau napok mendak sakit. Halako. Ya, sunatul yadawiyahnya mana? Pengkebai saya abang satanang. Lah. Napanya mana? Kolek alo sekanjeng Nabi, kolek socen kanjeng Nabi ni kanyao aing pasti beki yen maki ka ulama. Yen maki ka ulama. Setiap orang alim, setiap ulama paring ngenom tak kelagi tak ngangkui beda tapi langsung ngangkui telepak tanang Gusti Kanjeng. Ya Rasulullah, tuskin nasa bil aniyah wa tuskil ulama bikafaik. Engkau memberikan minum kepada manusia, engkau memberikan minum menggunakan wadah, gelas, tapi engkau memberi minum para ulama dengan dua telapak engkau, dengan telapak tanganmu ya Rasulullah. Tanya lagi, ana apa panjenengan? Naam, can kanjeng Nabi. Fayaqulu naam, ya. Li'anna an-nasa kanu yashtaghiluna fid dunya bitijaratihim wal ulama wa kana al ulama yashtaghiluna bil ilmi. Bitana arwah Arab pangko mak beri ngenom de orang biasa arwah beri ngenom bi beda karena lambe odik ning dunya sibun cuma sibuk kelaben teu keungeunna. Cek kebaik alasan lakon nikah untuk tak ibadah ke Gusti Allah. Cek kebaik alasan lakon nikah untuk tak nyari ilmu na Gusti Allah. Tak kober alako, justru lakon nikah. Sampian berngobraki justru nikah lebih bernilai mau ke Gusti Allah karena sampian sibuk kelaban lako tapi nyempataki bekto untuk nyari ilmu. Wah nikah luar biasa. Mon reng soki ngaji lebih biasa. Ada kan bener golong reng soki. Dari muana kan lekatar. Mua melas. Tapi sampean saare alako kesabo, alako beca, alako nanggele, alako macam-macam senyare rosokan. Mak Jalil bener ngangkur nyare rosokan Mak Jalil. Musen mecet, tak namo orang saya pecem, saya batai pecet bi musen. Toha, lako, dopir. Jatanya geriki mun ke dopir, delengak ruji geriki. Si ala kok ngeruji itu. Tony di barak nenek ala kok jinamu, congok gerikin. Hutai ngak serat jinamu. Tapi tanang ruwes tak sedih ngapain neraka, sokora bejeng, sokora basah. Sebab nyari rezeki halal. Bah mata apa sah? Engkau melarat, engkau takuan tak basah. Salah melarat, ki melarat tak boleh neng akhirat. Pas melarat ke be alasan kan ku tak ibadah ke Gusti Allah. Lah nika saya ada buaki, anika orang saya selamat nika, tetapi sibuk kalau bantunya nah. Maka orang saya poci tineng Gusti Allah Subhanahu wa taala bener orang saliba de bener. Tijaronna tekeungeunna tak teti penghalang untuk ibadah ka Gusti Allah. Bener orang saya tak rontoron dari masjid. Bener orang saya iktikaf siang malam. Napa nyaman tak rontoron dari atas saja dan benih nikah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ada bu. Moci de orang se ati jarah nikah
tapi si tijarona tak dadi penghalang untuk ibadah dekat Gusti. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Pojine Gusti Allah nika. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Mereka lah orang-orang yang tidak membuat dia lalai perniagaannya, tijarahnya, jual belinya, wala bai'un an dzikrillah, tetap bejana tikir-tikir, jualan menjualna. Alako monalako, dagang mana dagang, cuma daganganna tak dadi bareng, tak dadi penghalang untuk ibadah, untuk atikir ke Gusti Allah. Nih kesek poji dening Gusti Allah. Wa iqamis shalah, salat cakang, 5 waktuna berjamaah. Masya Allah. Jual cilok, jual cireng, 5 waktu sholat berjamaah. Deng kadang saban surban tak bojong berjamaah kok. Kalah biring salah kok. Wa ita'iz zakah, mau keluar zakat kinangan. Sobung Quran sampai nyare dari pertama sampai budi narangaki Allah Ta'ala ngalem da orang yang nerima zakat. Sobung saya alam ya ita'iz zakah, orang sama keluar zakat. Mangkan jangan bingung nyari zakat. Mun bodo zakat orang sogio bu sampai antri sampai tepegah. Orang mau kau beri sekalian amator sekelangkong pak. Bedereng beri sekalian, sembeng, beri zakat sekalian, bantu sekalian. Oh masya Allah, motor sekelangkong, motor sekelangkong, motor sekelangkong. 2 kali. Masya Allah motor selangkong 3 kali. Ngarep pun. Mata beri. Pak kali ketemuan Pak kali tak beri ngocak cerek tai malah nyacat. Karena sampean apa? Karena sampean apa terus selalu bantu dengan dalih dengan alasan untuk membantu. Mau beri bantuan cukup sekalian. Cok kursi kudongku akhirnya kini kah 2 kali ketemuan berharap, 3 kali berharap, Pak kali ngancam saya enggak ben minta tolong. Paham sampean kocan kula nggih. Dadi orang saya poci dening Gusti Allah ni bener orang saya akalongan tasbih. Tasbih grikin tercetet tasbih. Lengan kan bode tasbih sekene tasbih. Ki orang tak dikir sekali ki nampak kakene ku tercetet. Tot 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 tot. Ki tak kebik sekali. Dadi saya masuk surga tercetet aja ya. Tomane terangaki tining Al Habib Abdullah bin Abdurrahman Al Muhdar guru dan kaula. Tanya aki. Mun tasbih beda keterangan nah nyaman subhah. Tasbih ni kan nyaman tibi subhah. Mek nyaman tasbih karena orang menaku tasbih ni kah mesti maca tasbih. Tasbih ni kesena subhanallah. Mun saya kebeng mitong tasbih nyaman subhah. Bareng saya kebeng mitong tasbih nyaman subhah. Tasbih beda keterangna kan ngapeng tasbih ni kah nekuk tok je lengak ka pangeran beda hadits beda keteranganna ngebe tasbih aneka oleh kenceran keng mun tercetet katina apa bib guru dan kau boleh tanya lagi bercetet-cetet tahu mun tercetet je kan digital kan beda baterai mun ada baterai kan tak kena kebiatikir tapi beliau lebih engan gula jak saja tak mada aki digital sarang tasbih nikah tak hanya masubhah karena mau ada baterai ini tak kening mun dia kan lah terosan nikah tasbih walungan tasbih bagus kau cak kayak kalau ngetok benih hiasan dia paham lagi Jadi cak kebe alasan napa nyamana melarat ta dagangan congok orang Mekah orang Medina nih kah tukun ngeding adzan nih kah abah tondungi kapi Allahu akbar haram melia haram iram haram reng melia boleh ngeding adzan iram haram tutup tuh kuna lama isajodo tutup entar ke masjid
tak elang padahal jual no HP arloji nge beda dina nge bi setala sana gemet bah mulai kulaku tak paju ting beda adan paju Allahu Akbar kalah bisa laris yang kepang laris lah jadi kebai alasan tijarah neka tak ibadah dekat Allah SWT karena saya poci dengan Gusti Allah rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah rijal makanya rijal neka bener yang ngerap sakarepan rijalullah pangrajaan Gusti Allah rijal ning manakiban biasana rijalullah aghithuna li ahlillah wa kunu aunana lillah asa nahdha bifadlillah rijalullah bener yang bener ya apa rijal bener karo rejalan tok rijalullah neka orang se ahli ibadah orang pangrajane Gusti Allah rijalullah aghithuna di ajlillah wa kunu aunana lillah neka seterusnya cak bacaan kasa karena saya yolok pacet orang para habaib neka mau ngeding ceramah kemudian ceramah neka luar biasa penyampaian apa dah buna Masya Allah kalam rijal bener ocan reng biasa ki buru jadi ocan reng jorajo kalam rijal kula biasan bi nuhin lokolokan rijal ya apa jal Nuhin almarhum ji siapa boleh ji Sabi'i muliki kene ya apa jal isngini jal ayam rijal jadi rijalullah poci tineng Gusti Allah nah karena orang sabiasa nika yastaghiluna fid dunya bitijaratihim masuk surga king cuma bener spesial bener tamu-tamu khusus bene tamu-tamu VIP beri ngenom keng cuma ngenom ngangkui gelas Kanjeng Nabi padahal nika masuk surga selamat nika cuma sibuk ning atas dunia sibuk kelaban tijarah sibuk kelaban dagang wal ulama yastaghiluna bil ilmi sedangkan ulama sibuk kelaban bene berarti ulama tau lihat dagang tau lihat laku tau lihat dagang repar dari kiniku tahu ler parab dari orang pak Ibacat kutu beda lakoh kutu beda tijarah ni gak besaki para ulama lambe ni dagang sarung dagang minyak kini kekebai dagang anda baca dagang kelampi dah iyalah paling bagus dagangan je kelampi kana beda ram polan kelampi dia kebai apa jeng kebai ngaji kebai nutup aurat engki berdasar ada bu minyak karena minyak ni kan nang senangnya para malaikat satu jual minyak ya ngakui dalil lah beda ning bab kasab ni ke beda terangaki bahwa jual minyak ni adalah dagangan sepaling utama berdasar ada bu kelampi berdasar ada bu tanah kan jangan gula keterangan kini sering tanah karena ring tanah tawakal raja kabit namen apa seraga pangeran tombu tak tombu apa jangan saya besar pedis tak pedis apa jangan ngecet cabai ku paling tawakal tani bunyak sudah kan mulai namen gua keng manuk sudah datang bi mur nyemur tinggal nyemur kepo ajam nempu tuh video jam ngajak rombongan kakek jam itu nyak jam sakember ya paling bunyak sudah kan ring tan ini kan kalau aku lihat timun beda kiai dagang jak kerasa njon sabuk di mopesen kok repot banget aja remere aja dagang jadi tak terkenal bi apa laku pidato masuk laku pidato aja laku ni dagang rosokan pada masih kuli mak jalil pada karo kajen kula dagang semorajeen pada rosok niki cek bareng tor montor bak juba mak jalil sebagian sek nyak penyak ro rosokna
Masya Allah. Tadi ini kesek yalem selamat mun selamat keng mun ulama lain VIP kelas paringin aing langsung dari telaga Gusti Kanjeng apa hari sibuk bi ilmu ya. Masya Allah apa saki para ulama nih kula tak nyerita akhirnya saya nyeritaan almarhum Mbak Abdullah nih hampir tak ada bekto kecuali nasrul ilmi nyebarake ilmu jengkang, kendeng, tampong, lisangit, kalisat rutin nembani belum ke kanca santre belum mutolak anak tibi. Masya Allah Romo Ya Hashim Bodokaton hampir nyaris tada bekto muang kecuali yasen kelaban ilmu mulai mari bajang sopu pagi ini talo kitab rutinan mari duhur ngaji boleh asar ngaji boleh ihya sampai barak maghrib mari maghrib hizib Al-Quran mari esah ngaji boleh hikam ki belum mutolaan pas baca apa sama maksiat ngaji karo dia to nyongok jam jadi gue sedur lebih bingung sibuk kelebihan ilmu para ulama nih kan ya mestinya nikah bener sibuk bi nyanyi ulama yolok ulama tapi sibuk bi nyanyi sibuk kelebihan ilmu lakon ni bayi lah njak kok tak dadi kiai dadi penyanyi bengok dia jelas karuan pun nanggung dadi orang budur bingung mbak abe ini kebingung atau orang kemer ya bila cekung nanggung mon pesoleh sekali mon toleh petoleh sekali mon bagus pebagus sekali mon bejat pebejat sekali san-mesan lah coran-coran mon bagus pebagus sekali lecak aget joget lecak teng mendatangan bareng sini bening mon coba pecoba sekali lah cak kung nangkung kok mon mati cak bojong aki bojong TV dia san-mesan lah nangkung pengajian noro rutinan noro joget nangkung aja soleh aja tak pati soleh cakung nangkung tadi orang mula nyanyi sekali mula kiai sekali mula dagang sekali artinya apa malah temu tok sepetuk ning akhir zaman nih kak engki akhir mun lebene keneng netek keneng nih peribahasan orang Madura lakon nih keneng na ongguan jadi ya kemudian benih kendengan, najak supluk kita bawa neng tokot pak, nyaman pajet, sompek, aduh, tahu, benih kendengan, naik keneng nih, rosak tak rosak, rosak, sini kemudian ada geng, tiba-tiba geng saya takut ke Gusti Allah, mon tiap ulama saya takut ke Gusti Allah, karena mon syarat ulama, pajet harus takut ke pangeran. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama hanya saja orang-orang yang takut kepada Allah siapa mereka adalah al-ulama innama yakhsyallaha min ibadihil ulama kun hanya orang yang takut ke Gusti Allah dari hamba-hamba naria min ibadihi al-ulama beda ulama tapi tak takut ke Gusti Allah dabun guru kaula al-ustaz al-habib Taufik bin Abdul Qadir Segaf bener ulama jadi ngelama kula cuma nyampe akhirnya kengkaroro nero ku ono dipanggil ulama tapi ndak wedi nang Gusti Allah wala iyadzubillah tutu ulama iku ngelama mon ulama ki nyebarake ilmu terus Pak nyebarake ilmu ke borok ke timur nyebarake ilmu ke laut ke dajah nyebarake ilmu dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Dabun Kanjeng Nabi nih kan. Riwayat dari Sayyidina Anas ibn Malik, al ulama warathatul anbiya yuhibbuhum ahlus sama wa yastaghfir lahum al hitanu fil bahr idza matu ila yaumil qiyamah. Ulama nikah adalah pewaris para nabi. Nabi nikah hanya mewariskan sitong. Apa warisan Kanjeng Nabi? Ilmu. Para nabi tak mewarisaki jabatan.
Para nabi tak marisi dunya ben sesena. Kanjeng Nabi marisaki cuma ilmu. Basaki para ulama. Romo Hamid Pasuruan terkenal dunya nah, terkenal ilmu nah. Ewarasaki ilmu nah. Tak ninggal dunya, mun dunya nah ada sih tinggal ilmu. Karena siang malam alako nyebarake ilmu. Ben para ulama nika yuhibbuhum cintain niki gak dinto yuhibbuhum ahlus sama, para malaikat seberatas langit ini kepada cinta kapi ka ulama. Wa yastaghfir lahumul hitan fil bahr idza matu. Sampai cukok sebenarnya tasik berapa bihitungan berapa jumlahnya cukok neng tasik anika minta ki sapa ora kangge ulama nika sejen minta ki sapa ora dek Gusti Allah al-hitanu fil bahri cukok sebenarnya tasik cukok sepaling kene sampai cukok sepaling raja minta ki sapa ora dek Gusti Allah sampai kiamat. Idza matu ila yaumil qiyamah minta ki sepuro bene tok peton bene 40 hari bene pendak bene setiap haul saben saat sampai hari kiamat. Ini kefadlul ulama, keutamaan para ulama. Riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Khiyari ummati ulama'uha." Sebaik-baik umatku adalah ulamanya. Wa khairu ulama'iha ruhama'uha. Sebaik-baik ulama umatku adalah mereka yang paling mempunyai rasa kasih sayang. Ngetelak reng buduh cintain kene seren reng buduh pas selamat beri ilmu ngetela orang maksiat aban niser yang kes dari kemaksiatan nah bene cacat bene pas vonis bada ulama alim tapi selalu menvonis neraka celaka orang buduh ting kada jeri tambah buru masih tak ngaji dak jeri aja iye gua. Sebagaimana pasien neka kenapa sebagaimana dokter neka macam-macam, ulama juga macam-macam. Ulama ini pada dokter, tabib. Ulama pada dokter, beda dokter sespesialis lambung, beda dokter sespesialis bedah. Ala kulli hal macam-macam. Ulama ki sini kah? Mon dokter neka tandi rasa belas ke pasien, Pak. Tak yo beti arwah suntik bini karena beci ruah. Aduh tak tega aja dokter kok aduh tak dokter tak tega entak nyuntik kongku. Beda dokter boleh harus diamputasi operasi ketok ya montek ketok deki nolar. Aduh tak tega kok si ngedok aja dokter. Arwah ngedok bentuk kasih sayang ngedokter. Pae ngak ben para ulama pae ngak ben para kiai, pae ngak ben para guru neka tentang kemaksiatan, benih karena beci, karena neser, karena cinta. Semakin sering maengak, semakin ketelak cinta. Nah, sampean cinta ke anak, cinta tak cinta? Cinta, sayang tak sayang ke anak? Selalu pae ngak, saya ngak lecong. Mun madeng tiatena, mun ajelenen tiatena. Selalu maengak, semakin sering maengak, semakin cinta sampean. Ada orang yang selebih cinta melebihi orang yang selalu maingat tentang sholat. Belin boleh. Ada orang yang selebih cinta, tak ada orang yang selebih sayang ke kau leban panjenengan melebihi orang yang selalu maingat tentang sholat. Andi bine, nyocot bine, tapi nyocot tentang urusan sholat. Obu aja. Tina masih tak pati ratin. Pola nyelamatakin sambian dari apa neraka. Mon pertanyaan reng bilen nih kak, reng bine lambok saya tanya aki dari dimma, bejana mulai tak mulai dari dimma, bejana jumatan tak tulis jalan dari dimma, setiap reng bine jarang dari dimma aja, ada dari dimma, atanya dimma ada dari dimma, apa lagi dimma,
Tak ngurus diri dimmer ya lah pokok dimma. Tahu diri tahu diri tak tahu lah tak tahu diri pokok dimma lah karung daya dia wes tak keneng belenggol karung dimmer. Jadi bertanya dia pada monreng bina sesolihah atanya diri dimma kak macam benyan ya belencen diri dimba kak ya moro cek benyan oleh nefse diri dimma atau mon dimetari ya tepa buntu kelampin pebali dimma mon kakek orang yang dimma kapi kata mon dimma tak boleh dimma datang lako dimma mon tak dimma kemma mon tak kemma dimma kemma mon tak kakek kemma he waduh ria jadi ada orang yang lebih belas atena melebihi orang yang ingat tentang salat kuspa umat kanjeng Nabi adalah ulamaan kuspa keseulamaan umat kanjeng Nabi atena sepaling belas ruhamauha ateh sepaling belas Masya Allah ya ini kedabun Gusti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam engki jauh sih sebarang lah tak pada ulama bireng hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun tak pada antara orang bensa di ilmu ben orang setan di ilmu sebarang tak pada caan penengen apa kulina apa boleh ibadan apa rakaatani min alimin afdalu rakaatani min alimin afdalu min sab'ina rakaah min ghairi alimin. 2 rakaat aneka lebih afdal dari rakaat 2 rakaat orang alim, aneka lebih afdal daripada 70 rakaat orang setalim. 2 rakaat ta tidak pada pun berbobot orang tak pada bobot ta benih kuantitas tapi kualitas semakra king sing mecer orang sing ngerti maknana ya lain bareng orang sing mecer sajus king tak ngerti ke maknana macam wong ngelawang letak to artin ruah dimma ayat rohbah kama ayat rohbah ayat sema tako ayat sema seneng kema ayat rahmat kema ayat adab tak bisa midaki ya tak berbobot Pak sekalipun pada bacaan rakaat pada 2 rakaat orang alim benereng butuh tapi tak pada nilai ya sedekahna sahabat bi sedekahna kulit sambian tak pada benih benyan sek nilai tineng Gusti Allah tapi kualitas imannya geus tak pada umpamana sahabat nikah segandum sepergem sedekah dari beras lebih utama daripada kauleubeun panjenengan sedekah dari gunung dari emas mun secara jumlah ya benyan gunung dari emas tapi saya nilai ilmu sebab mun para ulama sibuk kelaban ilmu mun reng biasa sibuk kelaban laku benih tau le alak kok la lecet dadi kiai mbian harus itu kayak kapi Ki Haji Busro umpama kalau ki la majila kareken laha titik Haji Busro pas tambah Ki Haji Busro ya mati tang pasaran harus itu kayak kapi sengonjeng kok siapa marah kita kerja jadi kiai pun cukup alim cukup ulama ini kan laisal alimu bi kathratir riwayah wa innamal alimu al khasyah orang alim bener pintar ceramah orang alim nika mun takut ke Gusti Allah al khasyah mun karo pintar debat pintar ngocak banyak tong kele paham iki ulama nika andi keistimewaan iki pon la sekut cerita aki beda orang maca Quran beda orang tedung setan ajoget dereng semaca Quran tak parah de orang setedung arapa semaca Quran reng putu tak ngerti kebaca de ben seroben mun setedung ora alim engko mun semak keneng eben senyaban we kober engko can setan mangkana tore sandi anak nih kacek putus asa betul kiai gua jong tak kira dadi nang tero cek tero ra jong Ustaz Nahdhar sanai putar yang biasa tapi pesarin wah apa long bi Nawawi sidogiri apa long bi Romoya Hasani sidogiri apa long bi para masyayikh sidogiri siapa Ustaz Nahdhar
Benih tretan, benih bela, benih apa? Barokahna ilmu. Ki orang contoh, orang bukti sampean. Durung ning akhirat, ning dunya lek bakaton bi Gusti Allah dengan di ilmu nika. Seboreng tak pada. Sampai akhirat VIP. Mun reng biasa, ebri ngenom bi bede, sedangkan ulama ebri ngenom kelaban telapak tangan Gusti Kanjeng. Benih karo salaman, Pak. Benih karo salaman bi Kanjeng Nabi nika. Iye nome langsung. Benih ngangku bede, tapi kelaban PEPN, kelaban telepak tangan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena kadinto pecinta ka ulama, pelebur ka ulama, peseneng do orang sesoleh, pecek gawan mun do orang di ilmu nika. Mungkin kiai saya tanya aki pas montor apa itu? Coba kiai numpak ceri aja tak pati kiai. Ngonceng kiai boleh numpak tosa. Dan panitia nemu di kiai kana iku. Wah naik rekan nemu di ngonceng kiai mun tak viral teh yonceng mungkin. Viral ya onceng mun viral. Mun tak viral teh yonceng. Masya Allah. Jadi ukuran dari ulama ini kepenyampean. Ampun cerita aki Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Kanjeng Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani ini kan mau ceramah ini tak pate fasih. Biasa penyampaian. Cerita cukup guring kakan koceng nangis orang sampai ageblak sampai semaput. Orang bingung saya duduk mak bisa semaput kapi. Cengkaro cerita bedoreng lapar nguring cukup abit terongakan kok daging nyare daging usaha daging ting pola oleh daging guring karengakan kakane cal mak bi koceng. Aduh nangis. Gawa apa sih sampai aki Syekh Abdul Qadir? Ternyata daging gele adalah ibadah, koceng adalah riya sombong tak karena Gusti Allah. Maksudnya kata-kata mutiara binang tanang saudara-saudara, wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman bukan wahai binang tanang was. Tapi biasa ya Hasan ini ku ceramah tak ceramah ya Hasan ini ngedi mah budak rekamna ya Hasan ini sidogiri sobung. Tapi orang kena celing je lah Pak, cukup lah. Yadhkurunallaha biru'yatih. Kena celing tot engak ke Gusti Allah. Sampai nak celing foto ni Hasan, celing engak apa sampean? Celing foto ni Hamid Pasuruan, celing foto ni Pak Abdullah ni. Engak apa sampean? Tak engak apa-apa kecuali engak ibadah, zikir, Al-Qur'an. Masya Allah. Ya kare cerita ni kamu. Kare cerita tetap beda ulama sing ngak nikene tetap beda. Mun nemu teguh. Cek sampai ocol nih, cek sampai terlepas. Kebe pegangan kula pun panjenengan, kebe teguhan kula panjenengan. Terus agandol ulama ngak nikah pun. Sampai ke swarga Allah Subhanahu wa taala, sampai apangkiban Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal mun terangaki fadlul ulama ben fadlul alim nika fadlul ilmi nika banyak sarah. Ya, banyak sarah. Parengan ilmu pun lapal kabeh yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat engki. Banyak ayat-ayat saya nerangake tentang fadilah atau keutamaan daripada ulama. Aneka ning dunya kauleban panjenengan ngauningin katina apa kamuljana para ulama, tapi kimun letak ikhlas naudzubillah. Iki sebagaimana Kiai Imam Maksus Bengkalan nika duh mun ngidingaki cara mana beli jauh ngeter rasana. Ngeter rasana cek takon rasana. Grebesan yang merepate gresa. Direm kira-kira. La ilaha illallah, matur muka pada selamat, matur muka para ulama, jaga tining Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Antara ulama paring kekuatan, keistiqomahan dalam bimbing kaula panjenengan dekat jalan-jalan saya ridha yang tining Allah Subhanahu wa taala. Nikah kuwaku Allah taala memerintahkan malaikat Jibril untuk negu tanang para ulama Arya cek peneng, Arya cek sampai norok apa lombi orang biasa antri nginom ke kanjeng Nabi khudh biyadih, ambil tanangah wadhab ila nabiyih, entar ke kanjeng Nabi ke kanjeng Nabi fayakumu, kanjeng Nabi benih karo beri nginom punten fayakumu, kanjeng Nabi ini kan mancing pak engki mancing kanjeng Nabi ini kan ahormat deka sedeteng deka ulama ini kan fayakumun Nabi sallallahu alaihi wasallam yuskil ulama bikaffihi, mancing kanjeng Nabi. Makanya ini satu bukti amul jaki ke ulama ini kan sunnah mancing mun beda ulama sebab mancing ini kan nutuaki ahor lah ulama ya cak teroe mancing ngepas pon beda ilmu na ta'limul muta'alim, ilmu na guru lain, ilmu na santre cak ngelama, ilmu na guru cak nuntut santre untuk ahormat. Oh matanya apa wacol je tak mancing tak manfaat kaki benih sini kah teti guru tak nuntut santre murid untuk abek teh ahormat santre cak sampai ngelama tuntut untuk ahormat plek pon ngepas tetina si guru tak nuntut tak tero elik beli tanang tak tero cabisna tak tero salaman lemon santre ijak deh iya yang ngelama tetin sama bocok tang guru tak tero hormatan salah menganggak Soeharto ciom karena tanang nika tanang ulama nika toman nyeding ke guru na toman nyeding ke guru ni toman nyeding ke guru ciom tanang nika beda aroman nika bener sampai deui bener sampai EPP ciom karena tanang ji setoman asalaman ke guru na nyambung sampai ke Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah Gus Dur kan nerangaki ulama nih kemarin seneka nerangaki apa ya nerangaki afdalul a'mal fadailul a'mal neka tuti ayo mun beda ulama hormati mun beda ulama minimal mun tak bisa hormat cek sampai beci ke ulama cek sampai bukhut ke ulama cek sampai tak seneng deka ulama warathatul Ambiya, karena para ulama ini pewaris penerus daripada para nabi-nabi Allah SWT. Cek saking ada ulama wa laula ulama la saran nasu kulluhum kal bahaim, mun tada ulama maka niscaya manusia kayak binatang. Alhamdulillah odi ning Pasuruan alhamdulillah semak ulama semak kiai semak pondok tetireng Pasuruan buduh saragelu Pak. Engki makin reng buduh tak masuk arapa mata ngerti sebab buduh makfu arapa mata tahu jauh dari ulama ada tak ada kabir alasan apa alasan kebuduknya karena tak tahu terus karena maksiat karena buduh tak bisa karena ilmu mungkin boleh buat YouTube boleh buat kasebenya jauh dari ulama tak masuk tapi ada alasan kang kuwi kul panjenengan tak nyari ilmu nikah termuka ilmu sakone itu ilmu si manfaat ilmu sebisa matako dekat Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salatin Natik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل على صلاة عاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل ذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقراباتنا
ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل آمين يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا كل الديون قبل أن لنا منون اغفر واستر وأنت أكرم من سأل وصلاة الله تغشى المصطفى من والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا وعصى فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي صلى الله عليه وسلم محمد بن الفاتح حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء والصالحين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بخصوص المؤلف هذا الكتاب الإمام عبد الرحمن أحمد القاضي ثم إلى الإمام زين الدين المليباري صبي هذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وصلي وفر أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسرار وأنوار وعلوم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة